leyo nto ikhona unkosikazi mangabe ethe nje cha ngisidinga ingane angisidinga ingane esingaphandle so engathi ungahlamba ngathothi ungangena even mhlambe soyenzile utrace ngalona wenza research ngalona ukuthi mhlambe nayo unkosikazi ukuthi mhlambe after somtshelile ukuthi ngilengane ngaphandle uzoyithatha kanjani leyo nto even before usicommit because abanye uthothi sometimes kuwele kuyenzeka ukuthi umuntu avume engazathi yonke into ayamukela right then masuphakathi you'll get something else yabo hayi lento kade niyikhulumile ngiyazi ukuthi njengamanje usuyakhola kodwa lento esikhuluma yenze kungakakhola uyazi ucontact imithi futhi uyakhola ukuthi iyasebenza imithi sengabe ukuthi wena uyisebenzisa angeke ni mhlambe wayicabanga imithi ukuthi iyasebenza kwabanye abantu emshadweni ngenze ukuthi imithi noma ukuthithibala nje kwendoda no I think kuleya scenario kwakumuthi yeah ngizokusho so ku possible kusho ukuthi eminingi imshado abesifazane bayisebenzisa ukuze kugcine lezi ngane ezingazalwa ekhazi zibe ondingasithebeni yeah isikhathi esiningi nje yasebenza umuthi futhi abanye sifazane bayawusebenzisa umuthi ukubamba imshado yabo no kwenza ukuthi nje kube uyena ozwakala kangcono ngoba ubaba wakho engakulahlile ngizwe indlela okhuluma ngayo ukuthi awunayo into ethi why wrong kangako but unayo into ethi ikhona imizamnyana izama kodwa kusho ukuthi yaphelela endleleni ngoba vele lapho ucindazelekile yes tata lo ngine assurance ngayo ukuthi uyangithanda is my father uyangithanda that's why ngingazange nami noma mhlawumbe sekuhlwe isikhathi ngoba wahamba washona lo nkosikazi so wathola umunye unkosikazi ke so methola umunye unkosikazi lo ungcono but mina senginalonto ukuthi vele ngiyazikhulisa noma ngiyiphila impilo kuzimela so sesibona manje akusakunayo lonto ukuthi ngathi ngisondela kakhulu just ukuthi nje siyabona indlela sibonana ngayo but ikhona indaba ukuthi wayesetshenziswa umuthi